Juah-juah mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang dekat merlulu ate ngodiri, boideng kita pejumpa. Ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube GKI TV, reba aku Pendeta D5. Renungan ta sedarien. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul Karina ki poji Tuhan Jehovah. Tersurat ibas buku Simbadia, imo pesalmen 148. Janahna sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pelimaken si mendo. Seloh mo Karina kalai memoji gerar Jehovah. Kumerna Karina ngo i hanaken merkite perintahna. Bapa inang, senang kalohon ngo ukur ta mernengen di kemerdalan kita mempedateken bunga si tubuh idalan. Marang pe tubuh i bekas si oda mungkin tubuh bulung-bulung deket bunga-bunga. Contoh i dinding simin. Janah senang ngo kita merdalan i tengah rambah simboi kayu-kayu, membege sora sampuren lai, dekat bagi mape sora manuk-manuk. Senang ngo kita menengen bulan manang pe bintang. Dekat si akapken ngo embusan angin soh mi kolingta. Itiki kita memperdateken dekat membege si lot iportibien, si bege ngo ende pojin mersialo-alon, sada dekat si deban, janah toko kalohon ngo lemona atenta, itiki si tengen anak-anak mermeam, tertaba dekat merdalan-dalan. Kumernaidi poji mo Jehovah kene ale Karina pengisi tanoen ibagesen ketenangan poji-pojian alam deket jelma. Pesalmen mendapat kesenangan deket mendokken lias ate mendahi Jehovah siki ciptaken dunia en. Karina pengisi tanoen menandai ise penciptana. Beli mo Karina jelma boi belajar deket ki pekoser ibagesen rokana nalako ki begeken sora dunia en. Ende Karina jelma deket ciptana mersada nalako ki poji Tuhan Jehovah. Mengikutkan Karina si enggo ku pesoh. Enmo refleksi banta Karinana. Karina mo kita jelma mersada ki poji Tuhan Jehovah. Bagi mo renungan ta sedari en, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Tuhan Yesus permende basa imo si masuk-masuk kita Karinana. Juah-juah mo banta, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.